UN Embassy unikele le mishina yekupheka tinsimbi tekuhlinza lebitwa ngekuthi pheceleti ngema-autoclaves. Le tinsimbi yetingabita tigidzi letintsatfu temalangeni 3 million. Le mishina inikelwe esibhedlela sase-RFM eHlathi-Khulu kanye nasesithobelweni kanti futhi nasesifiki isatawunikelwa. Lo bekamelele esibhedlela sase-Nazarene Makenelesi wasikhonze ubonge kakhulu ukuthi babanikeleleke le mishina. Indvuna yelitiko letemphilo belimelelwe ngumaketho kongubeni yena-ke lochazile ukuthi ligciwane le-COVID-19 lifike lenta-ke umonakalo nje lomkhulu lapha-ke eveni. I also want to highlight that when health facilities work at their best efficiencies, equals patient satisfaction. A smart autoclave like the one I witnessed earlier means quick ability to reset working temperature and maintaining desired levels for just the right intervals of time. Kangeloyo lebekakatse amelele e-US Embassy Nicole Bunu yena-ke uchazile ukuthi livela kangwane lisebenza ngekutikhandla ekulweni neligciwane le-HIV and AIDS. Given Eswatini's status of near achieving epidemic control, we should focus on prevention and implementing voluntary male medical circumcision to more men. Men still fall behind in receiving health services, including HIV services, as shown in the 2017 Eswatini HIV Incidence Measurement Survey, whereby 23% of men living with HIV didn't know their status compared to 11% of women. Voluntary medical male circumcision remains an effective intervention to protect men from contracting HIV, which in turn protects families. Since 2007, PEPFAR has supported the majority of PMMCs performed in 15 countries and Southern and Eastern Africa, which include the Kingdom of Eswatini. Between October 2020 and April 2021, only 36% of men in Eswatini had PMMC. Progress has been affected largely due to the COVID-19 pandemic, which interrupted services. Kanike uchazile ukuthi banikeleke lama-autoclaves lekuthiwa atawusita kakhulu nasekusokeni bobabe ubese-ke sothula ngalokusemthethweni umkhankaso wenyanga yempilo yabobabe yeminyaka wa-2021. Etindzabeni yeMaswati Channel nginguHlahlathwala ngina Gary Carlos esikamanzini.